थांनाय 27 तारिख डिसेम्बर 2025 सालमारियाव हाथाय दफानो हामजागै हकां बालै चबाक ख्लाय फैनाय बरंमोनां दि omthai तै बिनि लगियो तंगो वारियारक गोबांमा अ जरावनो बो बुबाग्रानि नायकलजाक वन नॉर्थ-ईस्ट नि थानसानि प्रोग्राम बा लोकगथुम पान्दा अंमानि आस्तबल मयदानो अ जरावनो बरंमोनां दि omthai बिनि लगिनि वारियारनो तैयै जयनिं क्लाइमानि तिप्रामो थावो अबनो तैनो मिया तुलासी करो सालसानि लोकगथुम पान्दा संजाका बरंमोनां दि omthai अ जरावो थांगै मानजागनाय बिनि वारियारनो तैयै ताई आमथाइनि लोकरनो तैनो मिया सालसानि लोकगथुम पान्दा संजाका खवाई तुलासीकर चेथुआं कम्युनिटी हॉलनि नखलावो कक्तमानि बिसिंति साइमानखा मिया सालसानि लोकगथुम पान्दावो लोकरक तेबो फाइना तंमानि हिया मिया 26 आथ्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्दारो मिया खतंबांनिबो प्रोग्राम चेंखाजाक अबन बागै लोकरक सफाई मानलिया गजा हिनै कक्तमा ताई काइलाई पान्दारक तंग तमनि बाइनो सफाई लिया हिनिबो कक्तमा तबो फानो लोकरक फाया फानो लोकरक गोबां लोकरकनो फायै मिया सालसानि लोकगथुम पान्दानो नायथावखाय चेंसाव रिखा बरंमोनां दि omthai नायखलजाक सालसानि लोकगथुम पान्दा अबनो ककंखा तेबो तिप्रामो थानो करा खायनानि बसकांनि एडिसि चौमारिनो हनै मैयानि सालसानि लोकगथुम पान्दावो फाइमानजाखा हाथाय दफानो हामजागै हकां बालै चबा ख्लाय फैनाय बरंमोनां दि omthai तै इति एडिसि हाफांनि इएम बरंमोनां सुहेल देबब्रमा तै OITF नि खय डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट प्रस्मित देबब्रमा भाइस प्रेसिडेन्ट साबिर देबब्रमानो हबै मानजाखा सोशलवार बिमल देबब्रमा तै गोबांमा तिप्रामथानि जुदा जुदा आदं सम फाइनाय बसकांनि 2026 नि एडिसि चौमारियाव गोबां बुधबारखे कप्लाय खायलायनानै तै तिप्रामथानो स्ट्रं खायनानै तिप्रामथानो करा खायनानै आबनो कगलाम अंखा मिया सालसानि लोकगथुम पान्दावो अ पान्दानि बिसिंतै कक बेलायखै नांमानि कक सायखनारिखा बरंमोनां दि omthai तै बरंमोनां सोहेल तै प्रस्मित देबब्रमा सं बेलायखै नांमानि कगनो सायखनायखा लोकरकनो ताबु लोकरक अबनो लोकरकनि वानसुंमानि बुबाग्रा जे samung tangi तमनि बुबाग्रान लगिउनो थांनानै तै बुबाग्रानि जे एकट बुबाग्रानि जे मानथाय जे चिनि दफानि मानथाय न सानै तंमानि बाय बाक्सानो लोकरकबो सानलायो तै लोकरक सानलायमानि बाय बाक्सानो लोकरक ताबु तिप्रामथानो तेबो क्रा खलायै बसकांनि एडिसि चौमारिवो कप्लाय लायनानि तै एडिसि सरकारवो तिप्रामथान तंनानि अबनो ताबु लोकरकबो हिमलाय तंगो चाइटलाय तंगो अबनि बागैनो लोकरक साइसाय लोकरक फायै लोकगथुम पान्दानो नायथावखाय चेंसावरि लायमानि पान्दा मिया नुकजाखा तुलासीकर चेथावां कम्युनिटी हॉलनि नखलावो नायतोलि चिनि कक टिभिनि बिसिंतै अ मांफिलिनो भिडिअ रिपोर्ट चिनि कक टिभि तिप्रा हानि बेबाक बररकनो आनि बररकनो आनि तिप्रा सारकनो आं याकरग्ला आं जे फारिसा दफानि सामुनां ख्लाय थानाय खाजोनि ताखु जे बुहुकसं आं दिनै नरकनो बेलायखौनो नांगौमानि कखाया सानि मुसुं तिप्राहानि पलिटिकल सिचुएशन किजा गोबां जों बेबाकनो सायमानो हियाबा आं नुहरि दंमानि जे आं नुगै दंमानि आबोनाव नुदा नुक आबां सिया लाइखांजा कौनांगे सानि मुसुं 2018 elections IPF के रकाइजा बोल कथमा खलाइजा हादै दफानि बाय गोबां मा सामुं खलायमान खमो बर आ इलेक्शन 2023 बो त्रिपुरा मथा काइसा बोल खलाइजा एन हाबो बागरा साक बायखांनो आबो बलनै गसिबै लाजा Fiabatini Buskango 2028 ni assembly election belaikan crucial the habo bagrana sak baikan why saya why ni saja omthai the mistake that I did in 2023
I will not repeat it on 2028. (2028) very belai important. Abni bagi 2026 chini bagi tebo important. Because 2026 tumu Tripura Motha TTIDC government form khai mang kai 2028 election chini bagi lagete ngi thanai. And ang puitu khai habu bagra no. Ang puitu khai norok no. Sung tumu thansa ke tong thangke sung bebak no mannai sung bebak no klai mannai sung tumu thansa ke tong thangke land right bomanai direct funding bomanai chini borok CM bo ni manai ani kha kitcha pun udru mani kre fiaba chini borok ke bisingo no baksa lam korojak tong buni Dophani borok no khafurina ni bagai boroni sons laks lagai borni rusa mundo rusa bai tong nai boto te babisa thaje sing nai khangke sungno sasagya sungno nasre nai borok dibo 2028 election belai kano crucial. Abni bangi 2026 ke chong mariwo. Chini coba Tripura Motha party versus Janjati Morcha party sengnai. And suno sasagya borok suno nasre nai borok suno sokomor nai borok boroni kaham di bagai boni yak zef han dongani rang thung police procession thung administrative power thung borok use khainai BJP ni bumungai John jatir na apply khanai abne boina sun hosna ni nangnai tin baksa borok wansugo jeng tumung national party khlai ke jeng jemu sung te chen khlai man nai hlai tia ba bu jeng tamo pori nai tamo sulung nai aba ani icha ang je decide khlai khna ani busabri nang tamo khlai nai fiaba repeatedly why saya why niya Dr. Manik Saha kok borno sing roman script by via revise maya abutini ethics ni against inside the mo koto isa manino se bor via hi saiman ungkai political rights bo bai ke rinai abuni binang sawo habu baga sawo moko chini hawa party kaini to kaisa ka chung kaisa ka borok